Incwadi yamaRoma chapter number 12. Verse number 2. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo. Ningalingisi lelizwe. Alikhuluma iclass. Ningalingisi lelizwe. Amanye amagama i-direction abahamba ngayo abantu bakulelizwe thine singahambi ngayo. Anithi amen. I-direction abahamba ngayo abantu bezwe thina masingahambi ngayo. Qala ubheke mina. I-direction abahamba ngayo abantu bezwe thina masingahambi ngayo. I-direction yabantu bezwe ithi na ugula prepare ukuthi ubani umuntu ozokungcwaba. I-direction le. Uma ugula prepare ukuthi amapholisi wakho ahleli kahle. I-direction yalelizwe. Uma ugula prepare ukuthi kuwili yakho ubhale bani nobani. I-direction yalelizwe. Manje ekaNkulunkulu i-direction iyaphambana. Uma ugula yithi ungasho ukuthi ngiyagula, ithi sengiphilile. So lama direction akafani. Enye direction awugula ithi bhala iwill uze abantwana bangasali baqhabana. Esibili direction ithi nawugula ungakwemukela ukuthi ngiyagula, yithi sengiphilile. Alivumele lithi amen. That's why the Bible let the weak says, I am strong. I-direction yalelizwe nangabe weak, nangabe unamandla, ithi hamba jima. Kodwa kaNkulunkulu i-direction nangabe weak, awunamandla, ithi ungakuvumi lokho, ithi nginamandla. Alivumele lithi amen. Bese ithi direction kaNkulunkulu masingahambi ngenyama kepha masihambeni ngomoya. I-direction kabani leyo? kaNkulunkulu. EkaNkulunkulu i-direction iyaphambana nomhlaba. Mina ngithandazela amanzi, ngithi hamba uphuza amanzi uzophila. Eyomhlaba i-direction ithi hamba uthola amaphilisi ne-injection. Mina ngithandazela amanzi, ngithi ngalamanzi uyokhipha lento evala inzalo. I-direction yala kaThixo. Bese yomhlaba i-direction ithi unama fibros kumele wenziwa i-operation. Ayifani. Anivumeni nithi amen. Eyomhlaba i-direction uma gijima izinto phezulu kwamakuthayela uthi kunamadimoni bathi hayi unenkinga psychological, une trauma. Kodwa yala kaNkulunkulu anithi amen bazalwane. Ithi ngegama lika Jesu imimoya yonke ayihambe bese iyahamba. So indlela esenza ngayo izinto nasesifika la kaThixo ayisafani nale ngaphandle. That's why the Bible nale ngqondo lekumele iguqulwe. Ayenza njani bazalwane? Ayiguqulwe. Uyekele kuhlala uthi uyahlupheka usahlupheki. Uyekele uhlala ukuthi uyagula usagula. Yeka kuhlala ukhala ngokuthi wena awunamali unemali. Noma ungakayiboni ikhona imali uzayibona masinyane. Alivumi bandla lithi amen. Uyekele ukuthi ngimdala akusekho indoda ezongithatha. Hey, indoda iyeza izokushada ikulobole nalabantwana bakhe abayi4. EkaThixo ke ini i-direction.
kodwa lento lena ngeke uyikhulume. Ikhulunywa ngabantu ingqondo senze njani seyiguquliwe. That's why le Bible ayiguqulwe ini bazalwane ingqondo yenziwe ibe njani ibe ntsha. Anithi amen. Ungasali ku past ngena ku present. I-past ithi iyahlupheka ngithi devil you are a liar angisahlupheki. I-past ithi unezikweleti ngithi devil you are a liar angisenazo izikweleti. I-past ithi uyagula ngithi devil you are a liar angisaguli sengiphilile. Anithi amen enkonzweni. Ayiguqulwe ibe njani ingqondo ibe ntsha. Ibandla lithi amen. Asiqhubeke. Uma iguquliwe ke le ngqondo niyokwazi ke ukuhlolisisa. Sengiyavala njalo. Niyokwazi ukwenza njani? Ukuhlolisisa lokho okuyintando kabani kaNkulunkulu. Niyokwazi khulumani bazali niyokwenza njani? Niyokwazi ukwenza njani? Ukuhlolisisa ukuthi lokho kuyintando kaNkulunkulu lokho akuyona into. Bazalwane kuna lapha abantu bathi balingwa uNkulunkulu. Anithi amen. uNkulunkulu uyangivivinya. Awusavivinywa wena udlalwa amadimoni. Angiphinde futhi. Awusavivinywa amadimoni adlala ngawo. Awuvuma uthi amen. Awusavivinywa wena. Lehlupheka kuyona intando kaNkulunkulu. Uhlupheke uzwe ulume ne-toothpaste ngapha emva kwayo ufake isigubho kanje. Bangizwa bangizwayo. Sudlalwa kusathana ke manje. Nkosini busisi. Kodwa namhlanje ngizosho njalo ngithi isikhathi sakho sokuhlupheka siphelile. Isikhathi sakho sokukhala siphelile. Isikhathi sakho sokugula siphelile. Isikhathi sakho sokudlalwa abathakathi namadimoni siphelile. Fikile uJesu waseNazaretha oyinkosi yamakhosi owadabula izulu nomhlaba. Fikile. Nkosini busisi.